Alright, reka nanone nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Nizere ko meze neza kandi mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Ikaze makuru agezweho kuri aya masaha. Turi kuwa gatanu ni tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2026. Ikaze kuri mwese kwibendera TV. Nge nitwa Umukada. Reka mbabwire yuko aya makuru twinjiyemo kuri aya masaha agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe ibintu bimaze guhinduka. Ubu tuvugana Minembwe haturutse inkuru ikomeye cyane n'ibitero bya drone byahagabwe kuva mu masaha mu gitondo kuri uyu munsi. Abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo bamaze kuhatakariza ubuzima. Ibi ndaje mu kanya tubyinjiremo ku buryo burambuye. Hanyuma abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gutangaza itangazo rikomeye cyane. Itangazo bamaze gushyira hagaragara muri aka kanya agashize. Ibi nabyo ndaje mu kanya mbabwire neza uko byagenze mu buryo burambuye. Hanyuma kandi muri aya makuru kandi nanone turaza kwerekeza Bunia turebere hamwe ko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu. Araturuka inkuru zivuga ko hapfiriye abantu bagera kuri 6 byagenze gute. Ibi ndaje nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye. Turaza kandi kwerekeza mu gihugu cy'Ubugande. Mu gihugu cy'Ubugande haturutse indi nkuru nayo itunguranye muri aka kanya. N'amakuru avuga ko umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu, ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF, umugaba mukuru w'ingabo zabo amaze kwemeza yuko agiye kuba perezida w'iki gihugu mu minsi ya vuba cyane. Ndaje nabyo mu kanya tubyinjiremo ku buryo burambuye. Turi muri aya makuru kandi turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi b'umutwe wa Twirwanaho bamaze gushyira ahagaragara amakuru akomeye cyane tangaje kandi ukwiriye gukurikira ni kubijyanye na Minembwe Centre. Mu gihe hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, haturutse rero inkuru zitunguranye kandi zikomeye ziturutse mu buyobozi bw'abayobozi b'uyu mutwe. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ibiganiro by'amahoro hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze gusubikwa ku munota wa nyuma. Turarebera hamwe impamvu y'ibiganiro bisubitswe gitaraganya. Ngizi rero ingingo z'ingenzi ya makuru agiye kwitsa no kwibandaho. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Rero mbahaye ikaze, nimunyemerere ibintu tubigenze gutya. Hanyuma mu kanya gatoya twinjirane namwe ku buryo burambuye muri aya makuru. Mbaha ikaze risesuye. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko meze neza. Niba wamaze kugera hano rero nyemerera nkwinginge ngusaba unkorere like niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, ariko uzikunkorera subscribe uraza kuba ugize neza cyane. Reka twihute rero twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Aya makuru tuyikere muri Kivu y'Amajyepfo muri Minembwe. Kugeza ubu tuvugana situation ikomeje kuba yindi mu Minembwe. Imirwano ikomeje gukazaho umurego. Ubu tuvugana ibitero byaramukiye ahangaha mu gitondo cyo kuri uyu munsi bimaze guhitana abasirikare benshi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe n'ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru aturuka mu misozi ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu ijoro ryarayerekeye rishyire kuri uyu wa gatanu tariki 19 Kamena muri uyu mwaka wa 2026 hongeye kuba imirwano ikomeye cyane. Hongeye kubera ibitero bikomeye bya drone byagabwe ku birindiro by'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa abazo. Bikaba rero byahitanye umubare munini w'abasirikare ndetse biteza ibibazo n'impfu zikomeye cyane. Nk'uko amakuru atandukanye
uturuka hafi y'aho ibi byabereye abyemeza. Igitero cya mbere cyagabwe ahitwa Aruhina Mavi n'ikindi kigabwa muri Rundu, aho ingabo za FARDC zari zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Izo drone rero zaje gukora akantu ahangaha kugeza ubu inkomoko yazo ntago ngo iramenyekana ku mugaragaro, ikaba rero byateye n'ubundi bisasu mu birindiro by'izi ngabo. Izi drone ngo zari nyinshi, amakuru aturuka ngaha avuga yuko zari nyinshi ku buryo burambuye, zikaba rero ngo zateye ibisasu byinshi kandi zungikanya, aho rero abarwanyi benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abawazalendo n'izi FDLR ngo bahasize ubuzima ari benshi. Hari amakuru avuga ko bagera kuri 50 bose ukomatanyije izi mande zombi bahasize ubuzima. Amakuru kandi avuga ko n'ubundi ngo hari abagera kuri 30 abahakomerekeye kubera ko n'ubundi izi drone ngo zateye ibisasu abiremereye kandi zitera abasirikare benshi cyane bari bagabye ibitera muri aka gace. Amakuru y'abari hafi aha ngaho byabereye aravuga ko iki gitero cyabaye gitunguranye ku buryo abasirikare bari muri ako gace batabonye umwanya uhagije wo kwitabara cyangwa akwikingira. Bivugwa ko nyuma y'iturika ry'ibisasu byinshi bamwe mu basirikare bahise basubira inyuma mu rwego rwo gushaka ko abikinga. Umwe mu bantu bakurikiranira hafi by'umutekano muri aka karere yagize ati habaye igitero gikomeye cyane, ingabo za FARDC z'u Burundi hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo na FDLR bagabye ibitero bagabweho ibitero hakoreshejwe drone kandi zari nyinshi ndetse ngo ntago bari baziteguye, bityo rero zikaba zaje kubahitana kubera yuko ngo zaje zitunguranye. Hari abahasize ubuzima benshi, abandi barakunga bava mu byabo, abandi barakomereka ku bwinshi. Si muri Ruhina Mavi gusa kandi habaye ibi bitero, andi makuru aravuga ko mu gace ka Rugezi naho hagabwe ikindi gitero cya drone mu masaha y'ijoro, kikaba ngo ari igitero cyaje guhitana abandi benshi mu ngabo zari zigize ihuriro rishyigikiye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ababikurikiranira hafi baravuga ko ikoreshwa rya drone mu mirwano ikomeje kubera mu misozi ya Minembwe rigaragaza uburyo urugamba rugenda rufata indi ntera, aho ikoranabuhanga rya gisirikare rikomeje kugira uruhare rukomeye ku mpande zihanganye. Ibi bitero bibaye nyuma y'umunsi waranzwe n'imirwano ikomeye, ni ku munsi w'ejo hagati y'abarwanyi batwirwaneho n'ihuriro rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FDLR mu bice bitandukanye bya Minembwe. Amakuru ava ku rugamba aravuga ko impande zombi zakomeje kurwanira kugenzura ibice bifatwa nk'iby'ingenzi mu rwego rwa gisirikare, nubwo kugeza ubu nta ruhande ruratangaza ku mugaragaro tewe cyangwa se ingaruka zose bakuye nazo ku by'uru rugamba, ariko amakuru yibanze akomeje kuvuga ko igihombo cyabaye kinini cyane ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo. Hari amakuru avuga ko kandi aba barwanyi banatakaje ibirwanisho bikomeye cyane kandi byinshi birimo intwaro, amasasu, amagrenade n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimo n'imyenda, kubera ko biravuga ko ngo hari abiyambuye imyenda amaguru bakayabangira ingata. Mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi muri Minembwe rero no mu nkengero zaho, abaturage bakomeje kugaragaza impungenge z'ingaruka z'iyi mirwano ikomeje gufata indi ntera, cyane cyane kubera ikoreshwa ry'intwaro n'ikoranabuhanga bishobora guteza ibyangiritse byinshi mu gihe gito. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, ni munyemerere dukomereze aya makuru n'ubundi aha muri Minembwe, ariko kandi
tubabwire ku itangazo rikomeye cyane riturutse mu abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 dore ko n'ubundi ibi bishe nyuma yuko ku munsi w'ejo byari byatangajwe yuko Minembwe centre yigaruriwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo, ariko kandi ubu tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe Alliance Fleuve Congo 23 imaze kugira ibyo itangaza, bimaze gushyirwa ahagaragara aka kanya. Kugeza ubu tuvugana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kunyomoza amakuru yatangajwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kivuga ko kigaruriye centre ya Minembwe iherereye mu misozi miremire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. N'amakuru agera ku Ibendera TV avuga yuko kuwa gatatu tariki 17 Kamena muri uyu mwaka aribwo FARDC biciye muri Liyetona Rigani Mbuyi Karonji uvugira ibikorwa byayo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yigambye kwigarurira Minembwe nyuma yo kuyikuramo ngo abarwanyi batwirwaneho n'intare za Sarambwe Alliance Fleuve Congo 23. Ubungubu tuvugana rero biciye mu muhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo 23 wungirije ushinzwe ubukungu n'imari yitwa Dr Freddy Kaniki. Kuri uyu munsi amaze kugirana ikiganiro n'abatangaza n'abanyamakuru avuga ko Minembwe itari yigera ijya mu maboko y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Ni amagambo yatangaje ari imbere ya mikrofone z'abanyamakuru agira ati kubyuko ababa abafashe Minembwe ntekereza ko bifuza ko bakabaye bayifata nayo bafashe kandi ntibazigera abayifata. Dr Kaniki yavuze ko ibiri kuba mu Minembwe ari kiza kuko ari guverinoma iri kurwanya abaturage bayo, akavuga rero ko ari kiza cyangwa se icyago. Yavuze ko bitandukanye n'imirwano ibera mu bindi bice bya Kongo Kinshasa aho usanga hanini ishingiye ku mabuye y'agaciro, imirwano yo mu Minembwe. Agira ati impamvu yonyine hari imirwano ni ukubera ko hari abaturage bahatuye badashakwa, batifuzwa ndetse bagomba gusibwa ku ikarita. Bwana Kaniki yunzemo ko intambara iri mu Minembwe itari ya none kuko ngo ishinze imizi mu myaka myinshi ishize ubwo abanyamurenge bamburwaga ubwenegihugu bwabo. Yavuze ko ibiri kuba mu Minembwe ari ugushyira mu bikorwa umugambi leta ya Kinshasa imaranye igihe wo kurimbura abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Kaniki cyakora yashimangiye ko abanyamurenge batazaceceka cyangwa ngo bemere kwicwa aboshye intama ziri kujyanwa mu ibagiro. Aya magambo Bwana Kaniki ngira ngo niba udukurikiye ahangaha, uyu mugabo muremure w'ingofero n'agapira kamwegereye niwe umaze gutangaza aya magambo akomeye cyane, avuga yuko ibyaba ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo gutangaza ari inzozi barimo kurota, kandi avuga yuko n'ubundi ibyo kurata bazakomeza kurota ariko inzozi kuzigira impamo bikaba ari ikintu kizagorana bikomeye cyane. Dukomeje n'aya makuru rero, ni munyemerere twerekeze Bunia. Abwire ko Bunia ibintu bimaze guhinduka. Ndakubwiza ukuri, aha ibintu bimaze guhinduka, bimaze guhindura isura. Abantu bagera kuri 6 abishwe urwagashinyaguro mu gace ka Kigonzi, abandi bakomeretse bikomeye cyane mu mujyi wa Bunia ni mu ntara Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa ikibazo gikomeye cy'ubuzima n'imibereho mibi mu nkambi
y'abimwe ya Kigonze nyuma y'aho abantu bagera kuri 6 bapfuye urupfu rubabaje cyane mu gihe kitarenze amasaha 28 ashize. Aya makuru yatumye impungenge ziyongera ku bibazo byari bisanzwe byugarije ibihumbi by'abaturage bamaze imyaka bavuye mu byabo kubera umutekano muke. Aka gace ka Kigonze cyase inkambi ya Kigonze nimwe mu nkambi nini zakiriye abaturage bahunze bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro cyane cyane mu bice bya Jugu muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu harabarurwa abaturage bagera ku bihumbi 17 batuye muri iyi nkambi. Benshi muri bo bakaba bamaze imyaka myinshi babayeho mu buzima bugoye cyane kandi bukomeye. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko aba bantu abapfuye bazize ibibazo bitandukanye birimo indwara, imirire mibi ndetse no kutabona ubuvuzi bwihuse, ariko kandi bikavugwa yuko no mu bindi byatumye aba bantu bapfa urwagashinyaguro bene aka kageni ngo harimo kurangaranwa inzego zishinzwe izi nkambi. Ibi bibaye mu gihe abaturage benshi bo muri iyi nkambi bavuga ko imibereho yabo yarushijeho kuba mibi cyane kubera igabanuka y'imfashanyo z'abaterankunga no kuzamuka kw'ibiciro by'ibiribwa ku isoko. Abayobozi bahagarariye abimuwe cyangwa se impunzi baravuga ko imiryango myinshi ibayeho ku mafunguro make cyane ku munsi, mu gihe abandi babura n'ibyangombwa by'ibanze birimo amazi meza, imiti ndetse n'amacumbi akwiye. Benshi batunzwe no gucuruza utuntu duto, gukora imirimo y'amaboko cyangwa guhinga uturima duto kugira ngo babashe kubona icyo abararira. Ariko nubwo bimeze gutyo, nubwo bakora ibi bikorwa byose, ubukene bukomeje kubazahaza ahangaha. Ikindi kibazo gikomeye ni icy'abana atari kujya ku ishuri, aho n'ubundi bivuga ko abana bari hano muri iyi nkambi ngo kujya kwiga biragoranye cyane. Imiryango myinshi ivuga ko idafite ubushobozi bwo kwishyurira abana ibikoresho by'ishuri cyangwa ibindi bisabwa kugira ngo abakomeze amasomo yabo. Ibi bituma hari impungenge ko igisekuru kizakurira mu nkambi kitazabona amahirwe yo kwiga no kwiteza imbere. Mu rwego rw'ubuzima, nubwo hari ibikorwa by'imiryango mpuzamahanga bitanga ubufasha ku bagore batwite n'abana, ibibazo biracyari byinshi. Ibigo nderabuzima bikorera muri Kigonze bikomeje kwakira abarwayi benshi mu gihe ubushobozi bwo kubitaho bukiri buke ugereranije n'umubare w'abahatuye. Abakurikiranira hafi ibibazo by'umutekano muri aka gace baravuga ko urupfu rw'abantu 6 mu munsi umwe gusa ari ikimenyetso cyerekana ko ikibazo cy'ubutabazi muri Kigonze gikomeje gukomera. Barasaba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imiryango mpuzamahanga ndetse n'abafatanyabikorwa kongera imbaraga mu gutanga ubufasha bwihuse kugira ngo hirindwe ko hari abandi baturage bashobora guhitanwa n'inzara, indwara cyangwa ubukene bukabije. Mu gihe umutekano muke ugikomeje mu bice byinshi bya Ituri, abaturage batuye muri Kigonze baravuga ko icyifuzo cyabo gikomeye ari ukubona amahoro arambye yabafasha gusubira mu byabo, aho gukomeza imyaka myinshi mu buzima bw'impunzi. Kuri bo urupfu rw'abaturage rukomeje kugaragara, rukaba rero ngo rukomeje no kugaragaza ko ikibazo cy'izi mpunzi kitakiri ikibazo gito, ko ahubwo cyabaye ikibazo gikomeye cy'ubuzima n'uburenganzira bwa muntu
bakabasaba rero ko gikenewe igisubizo kirambye kandi kirambuye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ibintu bikaba bikomeje gukomera, abaturage ahangaha bakaba bakomeje gutabaza, baravuga yuko niba nta gikozwe bashobora gukomeza gupfa, bityo rero bakaba bamaze gusaba yuko habaho ubutabazi bwihuta kandi bwihutirwa. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, dukurikiye emurayi amakuru ni munyemerere dukomeje n'aya makuru, duhite twerekeza no muri iyi nkuru ikomeye cyane. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba amaze gutangaza amagambo akomeye cyane, akaba amaze kuvuga ko mu minsi ya vuba cyane uyu araza kuba yabaye perezida w'igihugu cya Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ukunze gutangaza ibintu bitavugwaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa gatanu tariki 19 Kamena muri uyu mwaka w'2026 amaze gutangaza ibintu bikomeye, aho yabyutse atanga butumwa bugaragaza byinshi ku hazaza politiki ya Uganda n'akarere, ndetse aboneraho kwemeza ko vuba aha agiye kugaruka i Kigali mu Rwanda gusura Perezida Kagame w'u Rwanda. Mu butumwa bwe yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X akunze gukoresha cyane, General Muhoozi Kainerugaba yahishuye ko vuba aha azaba ari umukuru w'igihugu cya Uganda. Yagize ati kuri ubu ndi umugaba mukuru w'ingabo gusa, ariko umunsi umwe vuba nzaba perezida wa Uganda kandi nzahamagara anko wanjye Perezida Kagame na mukuru wanjye Tshisekedi dukemure iki kibazo. Yakomeje agira ati umunsi umwe vuba nzaba mvugisha Afande Kagame umuvandimwe wanjye nkunda, nyuma yo kugaragaza rero ko yiteguye gusimbura se Yoweri Museveni ku butegetsi nk'uko byakunze guhihwiswa no kugarukwaho kenshi mu kiswe Muhoozi Project. Yaboneyeho kwemeza ko vuba agiye kugaruka mu Rwanda akajya gusura Perezida Kagame. Bwana cyangwa General Muhoozi yagize ati nishimiye gutangaza ko nzasura Afande Kagame na bene wacu mu Rwanda vuba. Ese koko Muhoozi Project yari ukuri? Iki ni kibazo abenshi bibaza. Muhoozi Kainerugaba Project ni project yiswe Muhoozi Project, bivuga umushinga umaze igihe kinini muri politiki no mu gisirikare muri Uganda ku byerekeye ihererekanya butegetsi, bivugwa ko ryateguwe kuva kuri Perezida Yoweri Museveni bugahabwa umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba. Uyu mushinga werekana amayeri akekwa cyangwa agaragara agamije gushyira Muhoozi Kainerugaba ku mwanya wa perezida wa Uganda. Iri jambo rya Muhoozi rero yakoreshejwe bwa mbere mu ruhame, rikaba yarumvikanye bwa mbere mu mwaka w'2013 ritangajwe na General David Seshusa wahoze ari umuyobozi w'ubutasi. Yavuze ko hari umugambi uhishe wo gushyira ku ruhande cyangwa kwica abayobozi bakuru barwaniye umugambi w'izungura ugamije gushyira umuhungu wa Museveni ku butegetsi. General Muhoozi wagize uruhare rukomeye mu kongera kubyutsa umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda mu mwaka w'2021. Yarukaga i Kigali mu Rwanda muri Werurwe mu mwaka ushize w'2025, aho yari yaje kubonana n'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda ndetse aboneraho kubonana na Perezida Kagame. Mbere yako muri Kanama 2024 nabwo yari mu Rwanda aho yari itabiriye irahira ya Perezida Kagame. Kuvuga rero ko vuba hagiye kuyobora igihugu cya Uganda bikaba byongeye kuzamura impaka
abatari bakeya muri iki gihugu cya Uganda. Shiti bakunzi bayibendera TV mudukurikiye rero muri aya makuru munyemerere nongere mbibutse niba wamaze kugera hano onkoreri ray kuraza kuba ugize neza, niba ari bwo bwa mbere uhageze unkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Nongera kukwibutsa kandi gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe bawe ndi by'inyamibwa ni igitekerezo kikaba n'igikorwa cyiza cyane. Uyu munsi rero nyine subscribe nyinshi cyane, niyo mpamvu ngusaba niba wageze hano udukurikiye wese uri mushya cyangwa utari wakora subscribe nyemerere uyu abari wo uba umwanya wawe kugira ngo ubikore. Twerekeje muri Kivu y'Amajyepfo rero mu itangazo rikomeye cyane ryashyizwe ahagaragara na Twirwaneho, ikaba Twirwaneho yongeye gutangaza amakuru yakomeye cyane nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo, nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo bundi, nyuma y'imirwano yarayibaye niyaramutse ibaye. Twirwaneho yemeje gushimangira ko itazigera irekura Minembwe centre na gatoya, ndetse yongera gushimangira ko kugeza ubu aribo abakiyobora. Mu gihe amakuru atandukanye yakomeje gukwirakwizwa avuga ko ingabo za FARDC zaba zigaruriye Minembwe nyuma y'imirwano ikomeye yabaye mu minsi yashize no mu ijoro ryatambutse, umutwe wa Twirwaneho ufatanyije na Alliance Fleuve Congo 23 umaze gutangaza ko aya makuru atari ukuri, ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Twirwaneho ivuga ko igifite ubugenzuzi bwose bwa Minembwe centre ndetse n'ibice byinshi biyikikije. Ivuga kandi ko abagerageje kwataka Minembwe ngo abahuye n'ibyago n'ibibazo bikomeye cyane. Akaba rero Twirwaneho yongeye guhamya ko izakomeza kurinda umutekano w'abaturage b'abanyamurenge bakomeje kugabwaho ibi bitero bya hato na hato by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nyamara nk'uko amakuru yageraga ku Ibendera TV kuri uyu munsi tariki 19, ubuyobozi bwa Twirwaneho bukaba bumaze gutangaza ko ayo makuru yavugaga ko Minembwe centre yigaruriwe n'abo ku ruhande rwa leta ya Kongo ari ibinyoma byambaye ubusa. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye ni munyemerere dukomeze na ya makuru. Aya makuru rero tuyakomereje ku inkuru ikomeye cyane, inkuru imaze kugera ku Ibendera TV nayo itoroshye na gato, ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru nyemerera nongere nkubwire yuko ubu tuvugana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu byongeye gufata intera ku rwego rwo hejuru hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyemerera ariko nongere nkwinginge usaba ngo nkorere like niba bamaze kugera hano, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, kandi unkorere subscribe ntuze kuva hano uri mushya cyangwa utari wakora subscribe utayikoze. Nubikora uraza kuba ugize neza. Nanashimira cyane mwe mwabikoze mukibuka no gukanda kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification kugira ngo butaha amakuru ku Ibendera TV ajye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ibiganiro by'amahoro bya Iran na Amerika byasubitswe ku munota wa nyuma igitaraganya. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko ibiganiro by'amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byari kubera mu Susi kuri uyu wa gatanu tariki 19 Kamena muri uyu mwaka 2026 byasubitswe igitaraganya. Ni icyemezo cyatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubusuwisi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 19 Kamena muri uyu mwaka. Cyafashwe nyuma y'amasaka make White House itangaje ko Vice President wa Amerika JD Vance yatitabiriye ibi biganiro. Ni biganiro byagombaga kubera kazwi nka Bringstock Mountain
Mountain Top Resort. Intego y'ibi biganiro kwari ukurebera hamwe ko impande zombi zatangira gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano aherutse gushyirwa uko umukono hagamijwe guhagarika intambara. Amerika yavuze ko urugendo rwa JD Vance rwasubitswe kubera ko kuri uyu wa gatanu hari hateganyijwe umuhango wo gusinya kuri aya masezerano, ariko bikaba ngo byararangiye asinywe na Perezida Donald Trump ku wa 17 Kamena muri uyu mwaka ubwo yari mu nama G7 mu Bufaransa. Ubusuwisi ngo bwababwiye ko bitakiri ngombwa ko Vice Perezida ajyayo kuko amasezerano asinywe n'abakuru b'ibihugu byombi. Ku bijyanye no kuba uyu munsi hari kuba ibiganiro byo gutangira gushyira mu bikorwa ibigenwa n'aya masezerano, White House yavuze ko hari ibitaratunganywa neza cyane cyane ku ruhande rwa Iran. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, mwari kumwe natwe, babanye natwe muri aya makuru ku buryo burambuye kuva dutangiye kugeza ubu twerekeje ku musozo. Ni munyemerere mbashimire cyane, mwagize neza, mwakoze kubana natwe muri aya makuru. Hanyuma rero areka munyemerere mbifurize kugira umunsi mwiza bagiye mu kazi, mahe kandi muronke abadukurikiye muherereye mu Rwanda mwese mugire umunsi mwiza. Abari mu bihugu bitandukanye bya Afrika, ndavuga abari muri DRC, abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, Kenya, Mozambique, Sudan na Malawi, tubifurije kugira ibihe byiza. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Bufaransa, abari muri Canada, bari mu Bubiligi, Australia na Espagne, namwe tubifurije kugira umunsi mwiza. Mwese rero areka ambashimire cyane, mwakoze, mwagize neza kubana natwe. Bisigaye Imana ibarinde.